Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла таалам насип кылып, ыйык Рамазан айында деген иш-чарабызды Кудайым буйрса бүгүн уюштуруп атабыз. Атайын ошол иш-чарага деп биз жалпы Чоңгапка айылынын жааматы биргеликте даяргерчиликти көрүп, мынакей ушул жерде мечитибиздин айланасына боз үйлөрүбүздү тигип, бир төөнү союп, ифтарлыкты уюштуруп атабыз, урматтуу жаамат. Анан ушул устаздын сабагына Кудайым буйрса мечиттин дареги Чоңгапка айылы жолдун боюнда Баялыш уулу Рахман атындагы орто мектеби бар. Ошол мектептин жанындагы кайрылыштан кирсеңиздер, биздин ак мечити жайгашкан. Ушул жерге келе бересиздер иншалла. Ушул жерден биз өзүбүз тозуп алып, сиздерди кабыл алабыз, келип конок болуп катышып кетиңиздер. Андан кимдир бирөөлөр жетишпей кала турган болсо, мынакей биздин сабактар бүгүнкү иш-чара Турар ТВ каналына түз эфир менен көргөзүлөт. Буйрса ошол жерден көрсөңүздөр да болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamualaikum, urmatlı Чоңгапканын тургундары.
Manaz rayonu turgundary бүгүnkү кечебиздин эң жакшы нерсеси болуп аткан Чоңкапка айылынын ынтымагы болуп атат. Кудай кааласа буюрса ушу Маназ районун чогултуп ооз ачырышайын деп атат балдар. Айылдын тургундары. Эки балабыз төөнү чыгарды, мындай төөнүн эттери турат жерде азылып атат. Калган дасторконун айылдын жамааты чыгарып атат. Кудай кааласа буюрса бүгүн чоң ажыбыз келет экен. Ошол жакка келип тосуп алайын деп атабыз. Мына балдар аракет кылып атат. 6 казан болду эти. Төөнүн эти. Кудай кааласа буюрса бүгүн кечкиге күрүч басып, күрүч берейин деп атабыз. Не дейбиз дагы, мына балдарда кол кабыш кылып баарыбыз бириктүү болуп айылдын ынтымагы менен өткүзүп алайын деп аракет кылып атабыз. Мына бияктагы акелерибиз да жүрөт жардам берип. Эки сайыл баш. Эки сайыл. Орозобуздар кабыл болсун. Чоңкапка да ушундай ынтымак болсун. Ye. Ben seni sormak koyayım mı? Ben şimdi bir oturmayayım mı? Assalamualaikum. 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 Tamam hadi. Kandaysın? Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Orası kavun olsun. Allah'a şükür. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kandaysın? Den sonunda yaxşı mı? Yaxşı. Oy maşallah. Davay mı? Assalamualaikum. Maşallah. Vallahi. Ketdi o'tirasizlar. Çekil. Aleyküm assalam. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. İyi de. Aleyküm assalam. Sıradaki nasıl var? Biraz yol ver koyunuzlar. Biraz yol ver. Durmalı. Maşallah. Oy. Men aspetleri çaldım. Selamünaleyküm. Çoğnkapka ayılının aksakaldары. Ben sağollar жақшы. Екінші имам Амангелді Амалдан бұрын имам ілі. Бұл кішілер ақсақалдар бардығы. Çoğnkapканың ақсақалдары. Шашпай тұрыңыздар. Сәл артқа тұрып қойыңыздар. Мына жайылып қойыңыздар тақсырлар. Мында жайылыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, summa amma ba'd. Assalamu alaikum. Urmatlı Manas rayonunun turgundары, urmatlı Çoңкапка айылынын turgundары. Bugün bizden mına Çoңкапка айылыбызга belgili din alımı, bizden ex muftiyimiz, Hazreti muftiyimiz, mına Maksatbek Hacı Toktamuş kelip oturat. Kadamınızga hasanatlar bolsun. Damla hoş gelipsiz bizden rayonga. Emese uşul uyuşturucularga söz berip koyeli. Kana tafsir kayda başlay beriniz. Hacıkem, Maksat Hacıkem, bizden rayonga, bizden ayılga hoş gelipsiz. Orozonun Ramazan ayının urmatına dep sizin gelişinizge dep turup başında ele biz özübüzdün ayıldın ıntımağına atından dep sizge bir argımak tartılap koyup atabız. Başında dep. Kabul alın. Ayıl elin atın. Aycıka elini kiyip koyunuzlar. Çapan kalbak kiyip koyunuzlar. Ayıl ırtılağına göstereyim. Bırak kiyip koyunuzlar. Koyun. Nereye şaşkın? Havayla tevcih versin.
Çağırdınız ekeniz, ulak çapmasının barını eski alın. Yola söyle, ters koy. Gelin damla. Gelin. Kolda görgüle kana. Maşallah. Kana hazretin bir dua olmuş altından kana. Amin. Amin. Ahilles. Amin. Caratkan Allah Taalam bar uzun günlerimizni geçirsin. Amin. Iyik Ramazan ayda turabız. Allah Taalam Ramazan ayın kutun, berekesi, nurun barımızga nasip kılsın. Ata-enelerimizin günelerini geçirsin. Dünyadan ötüp ketken, iman men ötkendin bardın günelerini geçirsin. Allah'ım geçirүүчү geçirgenini jakşı göröt. Bir daha günөөbüzdü kaltırбай barıgın geçirsin. Rayımına alıp tuğra joldan adaştırбасын. Bekem iman, jakşı amal, keremetli kulkun özlerdi Allah nasip kılsın. Elibizge, jurtubuzga, mamleketibizge tınçlık bersin. Birimdүүлük, dostluk bersin. Allah Taalam barыбызга imandığı жашоо bersin. Uyattуу жашоо bersin. Gayrattуу, namızdуу жашоо bersin. Kaniyettүү, berekелүү жашоо bersin. Jaratkan Allah Taalam har kандай kırsık afat, balelerden, bölünüp jarullardan, imansız жашоодон saktasın. Allah'ımdan razıçılığın beyişin sorayız. Narazıçılığın tozağına pana dileyimiz. Jaratkan Allah'ım takdırımızda kadir tünlerde yazsın. Takdırımızda Allah Taalam köptegen Ramazan ayı yazsın. Allah Taalam barımızga uzun ömür versin. Jakşı amaldardı kılganга. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala iki dünyanın jamandığına, baktısızlığına saktasın. Yüzlerimizi jarık kılıp, kabırlarımızı nurlu kılıp, ahiretimizde darajalı kılsın. Barımızda omatlı kılsın. Yaşlarımızın bardığını imanlı kılsın. Karılarımızın bardığını insaplı kılsın. Allah Subhanahu wa Taala mına şul ayılga Jaratkan Allah Taalam berekesin jadırsın. Allah Subhanahu wa Taala kazınasından imandın kazınasını açsın. İlinin kazınasını açsın. Intımaktın kazınasını açsın. Jaratkan Allah'ım barımızda kabul kılsın. Mına uyuşturucularga, sıylagandarga, aksakaldarga Jaratkan Allah Taalam iki dünyada omatыңыздарды versin. Kem kılbasın. Kanday sıylasanızlar Allah Taalam eseletip sıylasın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetik. Hadi gel bir aylandır. Bir aylandır. Bir kaçı. Kaçay. Kaç koyuyorlar. Dur lan. Allah razı olsun. Kulüptü mingen sayın bir ses ettirin seni. Attı. Bizce Aynen. Kırgızlar sıymıktansak bolot da. Jaratkanın bizde at menen çoğu jaratkan eken. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam at mingen. At mingen sünnet bolot. At taptagan sünnet bolot. At jarıştırgan sünnet bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğun gazatlarga mingen. Attın ülüşü var hele. Peygamberimiz aytat hele. Peygamberimizden aytkanda burada Kur'an'da aytayın. Allah Taalam at januarga, жылкы januarına ant içken. Bir gana Kur'an'da januar jaratkan Allah ant içken жылкы januarga. Başka koy, uy, tö, pil, sil, толтура januar var. Alarga ant içken emez. Uşa atga ant içip vel adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'tarna bihi naq'a fawasat bihi jam'a dep Allah Subhanahu wa Taala deminip jugurgan atga ant degen. Deminip jugurgan. Tuyaqtары taşqa тийгенде исигра чыгып кетет. От чыгарган tuyaqtarga at деген. Ошолорго. Таң эртең чабуу салгандарга, топту жаргандарга,
жаңын чыгаргандарга деп Алла Тааламдын ушундай 5 сыпатын аттын ушундай кылып айткан. Пайгамбарыбыз айткан, аттын пешенесине Алла Таалам жакшылыкты басып койгон. Кыямат күнгө чейин деген. Кыямат күнгө чейин аттын пешенесинде жакшылык басылган. Жакшылык десе ийгилик, бакыт, ден соолук, жеңиш, береке аттын пешенесинде. Ошон үчүн дайыма айтабыз, аттын пешенесине чап багыла депчи. Жаратылган жаныбар ушундай кылып койгон. Алла Таала машалла кабыл кылсын. Жана кирели. Кут кылды. Келиз. Жаштар шашпай кире. Gamlan bu dinler nasıl Oturunuzlar, otur, kımıldap oturunuzlar taksın. Otur, kımıldap oturun. Görgönünüz, görüşkönünüz taksınlar. Adı orunda oturunuzlar, oturunuzlar. Bunda alıstat olmuyor ne oluyor? Tamam, yaklaşık. Bismillahirrahmanirrahim. Canım mikrofon kanacı gitti. Ver uzat. Bakın ben özüm günümde cetetim. Oşunda olsa da şansız bir koyar. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Ve sallallahu teala hayr halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sümme amma ba'd. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ala ibadullahi salihin. Muhterem cemaat-ül muslimin, ahli İslam braderlar, Manas rayonunun turgunları, Cenab başka rayonlardan kelgen konuklar, jalpı uşu Çonkapka ayının turgunları, mana bugün bizden rayonumuzga bugün bir baraka kirip turat inşallah. Mana bugün Ramazan-ı Şerif ayının uluk günlerinde, Ramazan-ı Şerif ayının akıkı günlerinde bizden rayonumuzga Murdağı bizden ex-muftiyimiz, ex-hazreti muftiyimiz, din alımı, ustazımız Maksatbek Hacı Toktomuşuk gelip atar. Kadamımızga Allah Teala hasanatlar yapsınlar. Hoş gelipsiz. Emimine sizden bayanlarımızda biz tuğsak, hukukuz gelip oturgan ile Kuda kalasa bugün bir şam namazına çeyin jakşınakay bayan bolat da oylayımız. Bu meçitte esinizde olsa bir kelgensiz damla. Esinizge sal koyayım. 15. yılı Tağlay Aceke özmenen birge rayonlarda kıdırıp gelgenimizde esinizde boş gerek şu Kırgızstan boyunca biz birinci ofis açkanımız bizden o hatibiyatın ofisine gelip kol tamgamızı koyup anan uşu meçitti salgan azamatlar suranışkan ele canta eken şu meçitke ket otkanda bir dua hükmetsin hazret degende siz kayra talasga ket otkanınızda uşu debekir dualık çıkansınız. Bu 15. yıl bolçu esinizden çıkmasa, Kuda kalasa 2. yolu gelip otası bu meçitte. Bu degen tağdır, bu tarih. Kuda kalasa damlağımızın kelgen kadamı berekeli olsun. Emese söz gezegen Hazreti ex-muftiyizge bile özlemese biraz tınşap jakşınıka kun koyup oturumda. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kim uşu duanı okusa Müslümanların sanınçalık soğuk yazılak diye 2 milyar soğuk degen söz. Allahümme gfirli ya Allah benim günelerimde keçir velilmu'minin mu'min erkeklerin günelerini keçir velilmu'minat Müslüman ayallarının günelerini keçir degen dua. Şunun için varız daim oşu duana oturayız.
Andan keyin hali kunlik duoni istep aldık. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Vaqt bo'ldi. Qo'shni Menin ümmetim жақшылықта бола береді. Оғыз ашарғы кечіктірмесе де. Ошон үчүн оғыз ашырғанда, күңгүлүп кетсин, жылдыз көрүнсүн деген кылыш керек. İnşallah. Vaqt bo'ldi mu? Oldu. Allahumma laka sumna wa bika amanna. وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله برحمتك. Аманчылык болуп, жакшылыкта, жакшылыктын жарчысында тоюнда жолугуп жүрөлү да. Барыңыздарга жакшылык, аман-эсен, эң негизги аман-эсен келгенден кийин аман-эсен айылыңыздарга жетип алыңыздар да. Мына биздин аксакалдарыбыз бул жерде отурушат. Мына бөлөк жактан келген адамдар отурушат. Баарыңыздарга ошондой тилек да. Allah razı olsun. Rahmat. Рахмат.